Tule, te fajn si rekel, nič ne bo paš. Eto, jaz ti isto, daj mi to. Ful smrdi, mi je bilo cel teden doma. Pokaži eno maslo, se je krat snima. Sedila. Jaz se ne napravljam, kidrok je zakon, jaz sem pa mutal. Vi ste tukaj, kaj bomo dan skuhali? Pekli bomo jajca slanino, v cvirki. Tadej je fukutino. Če se pa rima. Ok, a mi bomo začeli. Jaz bi nekaj vprašal, zdaj zvok smo načeloma testirali, tisto stojalo, se da dati mikrofon gor, ker ko bom jaz skuhal, pekel. Vsi mutavci, danes bomo pekli jajca, učili bomo tiste, ki ne znajo.